Liko nitema uye Jesu oza uye manje unga tebi abantu balomhlaba beka kuye njalo ngoba kuye inkosi enothando kuye noThixo nguye inkosi enenceba hlala kuye ukhalo lakho lume njalo ngoba kuye inkosi enothando kuye noThixo nguye inkosi enenceba hlala kuye ukhalo lakho ngoba kuye inkosi enothando kuye inkosi enenceba hlala kuye ume njalo ukholo la